uvunule lemvunulo ibivunula amakhosazana mhlawumbe ukuyiphupha nje Nkosi yami usentanda yikho nigula nhlansuthi nize nenza ama content nizenza amakhosazana ko TikTok nibhinga amathawula nibopha amakhondom lapha niwalengise nithi amabele ngoba ngingenwe umngqingili Buzani nibone kodwa ngithi buzani nibone uma indoda ikibelethe yini na pho ngibona amadodonke ahlala izandla zawo zodani leni ahlala ibeka izandla okhalo njengomfazi njengomama ebeletha nobuso bokho kuphaphathekile niphafelani madoda esontweni dodani leni phafana akuze kuphuma isibuko esikhobelwe indoda ayibuka isibuko kodwa iyedlula nje uzube serious unesponge nawe sasebusweni windoda awugcobi ngezandla uyathinta nje tshela indoda ineyiqhome ethe ukuphasha kanti iyathinta ayigcobi ndodani ngibuza umbuzo mangabe wona inkosazana ngithi nawe uyibona ngelinye ilanga ugida ine paradise uthi ulale